लेबाक अमगी पैसागी ममल असी सिस्टम अनीना लेपी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नत्रगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज नत्रगा फॉरेन रिजर्व नत्रगा फॉरेन करेंसी हाइबसी अमतने मसी मालेमदा चनरिबा लेबाकसिंगी पैसा अदुबु खंगनै मालेमना यानदुना सिजिनरिबा फॉरेन करेंसी असी US डॉलर स्टर्लिंग पाउंड येन यूरो ना ओइरी मयाम असिदगी डॉलर ना ख्वाइदगी पामनबा अमदी साफबा करेंसी ओइ एक्सचेंज रेट हाइबसी रुपी अमगा डॉलर कयागा फॉरेन रेट मार्केट मानै हाइबदुबु खंगनै अमरोमदा हाइरगा डॉलर अमा लैबदा रुपी कया मथौ ताई हाइबदुनी हौजिक डॉलर अमा लैबदा रुपी 95.4 मथौ ताई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ददी गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट लेपा खुद थिंजिनबा ngami कम्युनिस्ट नत्रगा ऑथोरिटेरियन लेंगाकना मसिगी सिस्टम असिदा अयामबना ममल लेपकले इंडिया दसु ngalingaida chanarame इंग्लिश अमगा चमापन मरिबुद्रा माथोइदगिदी चनखिद्रे हौजिकते इम्फाल द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चनरे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम असिना मार्केट ना एक्सचेंज रेट असि लेपे हाइबदी फॉरेन रिजर्व की डिमांड अमसुंग सप्लाई न लेपने ngasiगी लेबाक अयामना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट असि सिजनै अदुबु कुपना यंगसलुरबदी सिस्टम अनि असि तोसिनरगा ममल लेपसिना नमना उई एक्सचेंज रेट असिगी ममल हाइगतपा अमसुंग हाइथबले हाइगतपसिना इकोनॉमिक्स ता एप्रिसिएशन हाइना खंगनै खुदम मोइना डॉलर अमा लैबदा रुपी 30 लेरंबादु रुपी 20 न लैबा यारकबु खंगनै मसिगी वना तैनबा असिबुना डिप्रिसिएशन हाइना खंगनै खुदम मोइना डॉलर अमा लैबदा रुपी 35 मथौ तारंबदगी हौजिकती वांखलक्तुना रुपी 36 मथौ तारकबु खंगनै एप्रिसिएशन ओइरबदी मिरमदगी पोचै लैसिनबा इंपोर्ट असि होंगनै मपानगी पोलम यावरगा साबा पोचै सिंगी ममल होंगना साबा ngame मपानदा कोइबा नत्रगा मही तंबा चटपदा होंगहल्ले पोचैगी ममल वांखतपा इन्फ्लेशन थिंगबा ngame मिरमदगी पुसिलुबा सेलेब सिंगदोकपगी ममल हंथना सिंगबा ngamhalle अदुबो मिरमदा एखोइना साबा पोचै योनबगी ममल दे वांखतहल्ले अदुना एखोइना साबा पोचैगी कॉम्पिटिटिवनेस मालेमगी गैथेलदा हंथहल्ले डिप्रिसिएशन ना मिरमदगी पुसिलक्पा पोचै अमदी मदु सिजिनरगा साबा पोचैगी ममल वांगहल्ले मिरमदा कोइबा अमदी लाइरिक तंबा चटपदा तांगहल्ले इन्फ्लेशन वांखतहल्ले मिरमदा अखोइगी पोचै योनबगी ममल हंथदुना कॉम्पिटिटिवनेस वांखतहंदुना एक्सपोर्ट ती हेंगतहल्ले मिरमदगी पुसिलुबा सेलेबकी पोलोमदी वांखतहल्ले लेबाक अमदा एप्रिसिएशन अमुक डिप्रिसिएशन अमुक तौबा हाइबसी महौसाने अनिमक्सिगी मनुंगदा अमा हेक्तदा तुंग कोइना तौरक्लबदी मदु अफबो ओइगंदे मरुओइना डिप्रिसिएशन ने हौजिक इंडियाना डिप्रिसिएशन की अवाबा मायोकनरी मतम अमदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी असि डिप्रिसिएशन की मायोकता वा यामना ngang मिसक अमने हनकी डिप्रिसिएशन असि करीगी लुमना लोबो मथौ तारिबनो हाइरगदी हाना लेरकपा डिप्रिसिएशन की रेट असिदगी हंदकना यामना वांखलकपसिने महौसाना इंडिया की डिप्रिसिएशन रेट असी 4% 5% ओइ हंदकी चही अमा अनि असिदा लैरिबा डिप्रिसिएशन की रेट असी 10% ने चही तरामुक असिदा 40% डिप्रिसिएशन तौखी हाइना पानरी लिसिंग अनि कुनमंगा दा मालेम की करेंसी का डॉलर का चांगदमनबदा इंडिया की रुपी असी असोनबा करेंसी अमा ओइखी मसी निंगथिना सेनहौद्रबदी इन्फ्लेशन की साफु कलकपा याय करेंट अकाउंट बैलेंस से डिफिसिट ताबा कुइरक्ले कैपिटल अमाउंट बैलेंस तगी सरप्लस ना हंथरकपा ओइरी मसिदनी डिप्रिसिएशन असी मतम चाना हेना हाइथकिदना बहोनबो मथौ तारिबसी रुपी डिप्रिसिएशन तौरक्लिबसी इंडिया की डॉलर डिमांड ना डॉलर सप्लाई दगी हेनबदगिने इंडिया मसासिंगना डॉलर डिमांड तौरिबसी करीद सिजिननबनो मालेमगी लेबाक तगी इंपोर्ट तौगे हरबदी डॉलर मथौ ताई असुमना लम कोइबा लाइरिक तंबा चटपा पैसा सिंगदोकपा मिरमदा पैसा थादोकपा असिना चिंगबा सिगिदमक डॉलर मथौ ताई अदुवरबदी डॉलर की सप्लाई असि कमदौना हेंगदहनबा याय कमदौना डॉलर असि इंडिया दा पुसलकदगे हाइबसिने इंडिया दा डॉलर पुसलके हाइरबदी एक्सपोर्ट यामना तौबा ताई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया दा यामना लाखनबा ताई मिरमदा इंडिया मचासिंगना थबक तौदुना युमदा पैसा थारकपा अदुदगिसु डॉलर पुसेलकपने
Indiana loan loba asina singba kayadagi su dollar pusilai. Lebak amagi balance of payment yengbada masigi phibam uba phange. Current account balance na dollar gi diwan gi phibam khangba yai. Aduga capital account balance na dollar gi supply tae. Indiana depreciation gi awaba mayok na riba sigi achogo maram amadi madam kuina trade deficit taba sini. Trade deficit haibadi import na export gi henba bu khangnai. Trade deficit taba haibase Indiana dollar pusilakpadagi dollar puthokibane heli haibani. India ki trade surplus asi service sector weraga goods study sauna deficit tari. Services saraga economist ta khangnariba se mitna uba phangdaba kunna sokpan basu yadaba ekhoina di sizinaba dubu khangnai. Kudam moina internet computer software na singbani. Goods saragana mitna uba kunna sokpa yaba potchai singbu khangnai. Kudam moina TV cover smartphone chingmani. Services tagi panglakpa sendong asina goods ta tariba deficit aduba phukat pangamdabagi phibam sini hojik mayok nariba si. Goods ta trade deficit tabagi paisa si kara hanthanba ngamlabadi phibam asi pagalakani. Hojiki oina di ngamdre. Leba katai dasu trade deficit te tari. Aduba India gi trade deficit asina depreciation gi phibam rusinhanbagi chang wangani haina anariba si karigino. India na khwaidagi import tauba amadi tawdabasu yadaba polam khara lay. Makhoi adudi thau, energy, computer technology, digital production, semiconductors, chips, solar cells asina chingmani. Makhoi asi yamna tangba polam singni. Polam sing asi India da sumarang kaina phangdaba amadi basi masana su saba ngamjadri. Aduna basi makhata na dumak import tawkhigani. Masigi mathakta makoi sing asi India gi factory singna makoi gi polam sing sabda sizinaba mathau tai. Middle East ki lan geopolitical crisis amadi thau gi mamal hengalakpa sina ibam asi amukka hena lusil hale. Thau amadi energy gi pothok tangkhalakpana maram oraga pochai gi mamal yamna hengalakli. Maramdi polam ayamba sabada masi sizinai. Masigi chaitheng haibabu har, thau, sana, metal, aeroplane bhara, gari bhara, gas nungti gi sizinaba pochai gi mamal hengalakliba sini. Samna harabada inflation rate wangkhalakani haibane. Inflation rate wangkhalaklabadi real GDP growth rate hantharakani. Income amasung thabak pibagi chang hantharakani. Import tawba yadaba depreciation rate su wangkhalakpa awabani hojik mayok nariba si. Kudam moina rupee gi mamal nemtharakpana maram moiraga import tawbada dollar billion ama mathau tarambado dollar billion ama makhai tarakpani. Miramda lam koiba amadi mahi tamba chatpa sunong manongmagi hengalaktribani. Masinani miramda lam koiba hanthabiyo haina Honorable Prime Minister na miyamda appeal tawriba. Miramda ekoigi investors singa su paisa thadari pumna makasina ekoigi dollar paisilaga thambadu nongmagi hantharaktribani. Masi kupkhanaba export yamna tawgadaba su tawba ngamdaba. Tasengbadi depreciation tawringeda export yamna tawgadabani. Ngamdribagi maramdi pochai sabada miramgi raw material yamna sizinabadagi price advantage loba ngamdabani. Aikoina export tawriba polam sing asi competition yamna wangba amadi mamal hongba oibadagini. Miramdagi FDI India da lakpa sulep khiba amadi hingatpa ngamdaba. Hana India gi stock market ta thadaramba miramgi paisa singsu tamna lauthokpa hungnarakpa. Remittance amadi loan gi paisa lakpa aduna su kupkhatpa ngamdabanani. America da interest rate wangkhalakpa amadi dollar paibana hena sendong daiba phibam ama lakpadagi malemgi miyamna dollar paisinbagi chang wangkhalakpagi tanja amasu oiri. Lebaki fiscal deficit su tari. Reserve Bank of India na depreciation makhata na haithakidanaba kanna honari. RBI na foreign exchange reserve tagi dollar yonthoktuna supply hengatnaba honari. Dollar rupee swap auction tawri. Haibadi RBI na commercial bank singdagi dollar leisilaga kona muk makhoida pisalakbani. Masina dollar gi demand asi hangat halakadoribani. Rupee leisinduna miyamda leiriba ahenba paisa lausinnaba su honari. Lengakna import hanthanaba tawriba sigi mathakta lebak asigi senmitlonda leiriba confidence asi manghandaba mathau tai. Natrabadi hena phibam soksilakani.